National Highway Imphal Dimapur lambi gi fibam ubada Union Minister Kiren Rijiju thamoi sokre. Chief Minister na library gi kanaba miyam da nauhona na ningsingkhibaga loina na district khudingmak da library gi kanaba fanghana na bohotnari haina phungdokre. More da sakhang da basingna non-local ani nongmai na kaplambada ama laikhidre amana Caesar Hospital da aruba phibam da laikanari. Amasung ningol chakauba nakselakpaga loina na pochai leiba amadi yonba lakpa mina khwairamban kaithel chikna chaina bangamdre. Mayam Bakurum Zari, Adam Niang Biribas Impact News ni ay Kangin Bam Thoino Henbi, Hobze Pungja si Paubugi Maroiba Pau Sing, Miam the Pizari. Aran Babu Achumbana Mighty Bapiba, Amadi Amambabu, Angan Bana Joy Tawi, Haiba Takliba Maiki Kumhai, Diwali na Lakpada Impact TV na Miam da Yaifa Paujel Pizari. Kangpok Pidagina Kala Pahar Faubal Lakpagi National Highway Lambi Lakpada Home Affairs ki Union Minister of State Kiren Rijiju na angakpa phongdokre. Loinana ing tappa irang laitaba atmosphere amal lairaba matamdada lamdamama chawkhatpa ngamgani haina mahakna phongdokre. Lakliba Assembly Mikhal Gamari Lainana ngasi Sanapati District ki Kala Pahar da pangthokiba miyam gi mifam amada mahakna haikibada Manipur haiba state asi mahausa lairimbi na piba yaba piba ga loinana hiram khudingmakta potential yamna leiba lamdam amane adubu lamdam asida afaba government ama lairamdaba asi laibak thibane Manipur gi miyamna thengnariba awaba fibam asi haubadagi hauna oirakibanate apikpa issue oirabasu paliba government aduna taraina lawpham thokte apikpa issue sing aduna kwiraklaga ngasi miyamna awaba sing asi thengnabane Lamdam asida punna khundaminari ba furup singna chawkhatpa lamdam ama purakpa pamle adubu miyoi khuzo kharana ching amadi tam anigi marakta ayetpa piduna miyam wahalle haina phongdokhe ngasigi thoram aduda saruk yakhiba BJP Manipur Pradesh ki President Khetrimayum Bhavanandana haukiba chahi 15 asi Congress Party na Manipur gi miyam bo apang siduna lakle malimda Conflict like Tabelebak Amata Lairoi, Adubu Karamna conflict Adubu Warushin Purakpa, Ngam Haudrabadi, Matam Karagi, Manungda, conflict Adunamaram Oiraga, Ekoi Pumnamak, Mudkibeyai, Haina Fundoki. But Manipur is popular because the people who live in Manipur, they are very talented, they are very hardworking. Very colorful, rich culture. And the land is also beautiful. We have everything. But this state has been mismanaged. अभी जब मैंने national highway पे भी आया तो रास्ता ठीक नहीं था. There's no maintenance because the situation is not good. Central government cannot do anything if the situation is not good in the state. Central government and state government have to work together. अभी मैं अपना as a government of India minister में कुछ sanction देगा, उसका implementation जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करना पड़ता है. अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी काम करें या पब्लिक को नहीं पहुंचेगा, लाभ नहीं पहुंचेगा. वो छोटा स्टेट का छोटा इशू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. वो छोटा इशू है, आप बोलेगा छोटा स्टेट है, कम पॉपुलेशन है, आप नेग्लेक्ट करेंगे तो वो छोटा जो इशू है बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है. इसलिए जो मिलिटेंसी का जो प्रॉब्लम है इन नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ बिकॉज they were not addressed in the initial stage. Union Minister of State for Home Affairs Kiren Rijiju na Lanmi Singh na Leipak asibu ngak senbadagi miyamna akiba faudana leiba ngamlibani haina Lanmi Singh bu singthakre. Mantri Pukhrida leiba headquarter IGAR South ki helipad ta pangthokpa Diwali gi kumhai da saruk yaraduna wafam asi phongdokhibane. Rijiju na thoram aduda makha taraduna hai Matam ngai haktang oirabasu Lanmi Singh punna Diwali kumhai pangthok minaba phangba asi nungai ba fawi. Lanmi Singh na leibak asi ngaklamdrabadi khudong thiba kaya amasu nanglamba yai haikhe. Diwali kumhai gi thoram aduda saruk yakhiba Lanmi Singh amasung makhoi gi imung manunggi miyoi Singh da Rijiju na khudol pot pi khibaga loinana kumhai asigi yaifa paujel pikhi.
हेडक्वार्टर IGAR साउथना सिंधुना पांगथोखिबा दिवाली कुमहई की थौरम अदुदा हेडक्वार्टर अदुगी मकोक थोंबो ऑफिसर सिंह लानमी अमदी मखोइगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंह CISF CRPF की मिहुत सिंह न सरुक याखि थौरम अदुदा बॉक्सर MC मेरी कोमसो सरुक याबलाखि दिवाली मीन्स सो मेनी थिंग्स। खुशी का इजहार करना और एक महत्व है अपने आप में, उसका डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। लेकिन इस साल का दिवाली और भी खास है, और वो भी हमारे जवानों की वजह से। हमारे सरकार ने जो मन में सोचा है कि देशवासियों को ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए, और ये हम जितना भी सरकार मजबूती से हम सोचे, जब तक हमारे जो फोर्सेस है, आपके बिना, आपके पराक्रम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। दिवाली उरीपोक सोरबोन थिंगे लेकाय दलेबा इम्फाल पब्लिक लाइब्रेरी की संगलेन ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना संगाखरे मियाम की महैगी पुकई ओइरिबा लाइब्रेरी असी मपुंग फाहननबा अमदी ngak सेंदुना थंबदा मियाम न मतेंग पांगबियो हाइना चीफ मिनिस्टर ना अपील तौखरे इम्फाल पब्लिक लाइब्रेरी असी उरीपोक की MLA की लोकल एरिया डेवलपमेंट की सेंफमना अमदी मियाम की मतेंग लोइना साखिबने थौरम अदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाई लाइब्रेरी ना मिरोल कयादगी महैगी पुकई ओइदुना मियोइबा खुनाइबु अचोंबा लंबीदा पुरखले मालेमगी ओइनासु अवांगबा थाकि महै मसिंग तंफमसिंगदा लाइब्रेरी की मरु ओइबा ngasisu लेरि खलकपगी मतुंग इना इंटरनेट की खुदोंग चाबा लाकपना अफबा लाइरिक कया मियामना कंप्यूटर अमदी मोबाइल की खुथांगदा लाइरिक पाबा ngamle मसिना लाइब्रेरी की कानबा असी हंथबगी मोंगदा लाक्तबदि नते हाइना चीफ मिनिस्टर न तिल्लिबा मियाम की पुकनिंग चिंसनखि स्टेट गवर्नमेंट की माइकेदगिसु खुदोंग चादबा कया लेरगसु डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक की लाइब्रेरी थमली लोइनाना लाइब्रेरी की कानबा पीनबा होनरी ngasi sangaribा लाइब्रेरी असिगी ओइनासु स्टेट गवर्नमेंट अमदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट की माइकेदगी अंगंबा मतेंग पीगनी हाइना चीफ मिनिस्टर न थाजबा पीखि अंगांसिंगसि चुमनगी टेक्स्ट बुक खरदनेबा ओजासिंगसिना ताकपीरिबा खोटपीरिबा तौरिबसिदि प्राइमरी बेसिक नॉलेज हाइबा तारे मदुगी रेफरेंस मयामसिंगसे लाइब्रेरी याउदबा सुया यादबा असिदचु मणिपुरी मुसी हारो और इवन सिदा मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और एनी होयर मेडिकल कॉलेज सिंग करके अंगांग सिंगसी लाइब्रेरी संगगा डायरेक्ट पहनबा हाइबसे कंपलसरी दौना मैंडेटरी दौना होजिसु अदुम तौरिबने लाइब्रेरी हाइबसे महैगी पुकैनी अंगांग सिंग ngasi thauram aduda saruk yakiba uripoki MLA L Nandakumar na ngasi miyam gi damak thamliba library asi hinghanana ba hotnabada miyam gi chaurba mateng mathau tai haike state government ki maiki dagi su library asi gi oiba tokhai ba senfam ama khakpi duna library asi hena mapung phana na ba hotnabada mateng pangbiyo haina MLA na chief minister gi pukning chingsanke ngasi gi thauram aduda art and culture gi commissioner H Dilip ट्रांसपोर्ट अमदी एजुकेशन की कमिश्नर M लक्ष्मी कुमार रेवेन्यू वर्क्स अमदी IPR की कमिश्नर K राधा कुमार याउना मियोय कयाना सरुक याखे थौरम की सरुक ओइना लमदम असिगी लाइब्रेरी की इहो चौखटनबा होटनबा अचौबा थौदांग लौरखिबा अहल कयादा अचंबा खुदोल तमदुना इकाई खुमनखि टीवी and like जो है वो नारोल सिंह में इंटरनेट like बान वो कौन भाई थमगनी मसे यम थुना लेयर नहीं पुन मसे नोई नारोल लम्दम मसे ये नारोल सिंह ये वखलों ले आई कोई दी शारम बदने मसे हिंगने बसे तो वियो है वा अकन बा पे लम्मा इन्हें तौरी मत वो लोइना ना कोई ये लेबा के ना वावर बा चीफ मिनिस्टर सो at least कोई ये सही यो बा फाइनेंशियल ग्रांट से खरखर मेंटेनेंस करना बा प्राइवेट ना पूबनीना मसिंग नमनबा तौबियो ngarang numidang more da sakhang da basingna nongmai kapada nan local amasire mahaki nupina siza hospital da laikana duna leiri hariba thokdok asi ngarang numidang pung 8 makhairom tarakpa adwaida sakhang da bamioi ani na gari macha tongduna laklaga nongmai round ani more ward number 4 gi sunrise club ki electronic dukan gi mapu dharmendra kumar sahani alias azu chahi nifu amadi mahaki loina bi chandra devi chahi kuntra mari da kaplambane
धर्मेंद्र कुमार की थबाक अमदी पुक्ता नोंमै मरुना पानखी महाकी नुपी चंद्रा देवी ना थबाक अमदी ओई थंगबा खुदांग द नोंमै मरुना पानखी बनी हाइरे मखोय अनिमक खुदकता मोरे हॉस्पिटल द पुखटलब मतों इम्फाल द पुरखिबने इम्फाल तमना पुरकपदा धर्मेंद्र कुमार टेंगनौपल योरकपदा लेखिदबने महाकी लोइनबिदी हौजिक सिजा हॉस्पिटल की आईसीयू द लाइकनरी हाइरे थौदोग अदुगा मरी लेनना मोरे पुलिस समदी कमांडो टीमना ngarang मोरे की थौदोग थोकफम अदुदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखि थौदोग असगी मतंगदा तमिल संगम की असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहन न फोंदोरकपदा थौदोग अदु हेक थोकपगा आसाम राइफल्स ना एम्बुलेंस पीबीदुना मोरे हॉस्पिटल द पुखलखिबने हाइरे थौदोग असबु यानिंगदब फोंदोकपगा लोइनना मोरे मियाम की दमकता एम्बुलेंस अमा थंबीनबसु गवर्नमेंट ता तक्सलकली अभी मोरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो एम्बुलेंस तो नहीं है मगर असम राइफल का तरफ से हम लोग को मदद दे रहा है तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस कंपलसरी रखना है। देखो बहुत सिचुएशन है अभी क्रिटिकल है। हम लोग असम राइफल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर से भी अपील करता हूँ कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस रखे ताकि कुछ इमरजेंसी में यूज़ हो। मोरे दंगरांग नुमिदांग मसक खंगदबसिंगना धर्मेंद्र कुमार नावेक अमसुंग महाकी लोइनबी चंद्रा देवी बु नोंमैना कापलंबगी थौदोगदबु इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोरे कंज्यूमर क्लब अमसुंग इंडो म्यांमार वर्कर्स यूनियन ना यानिंगदब फोंदोरकले थौदो अदुदा चेनबसिंग मरी लेनब अथॉरिटी ना अथुब मतमदा फादुना चेराक पीबीयु हाइना लुप अहुम असिगी अपुनबा चेरोल अमना अपील तौरकले डेसाम की प्रेसिडेंट याउना महाइरोय लुप असिगी वॉलंटियर मंगाबु पुलिस स्टेशन द फाजिंदुना थमलगा तमथीना फुरकपबु महाइरोय लुप असना अकनबा मोंगदा यानिंगदबु उठख्रे महाइरोय सिंगदा क्रिमिनल अमगुम तमथीना फुबदा चेनबा पुलिस पर्सनल थासिगी मरी फाउबगी मनुंगदा मतिक चाबा एक्शन लौद्रबदी लुप असना थासिगी मंगादगी हौदुना अकनबा मोंगदा खोंजंग चंगसिनगनी हाइना लाउथोख्रे ngarang Manipur University campus ta thokiba laibak thiba thokdok adugi matungda Dasam gi president Moirang Them angamba yauna lobasi gi volunteer manga Salam Kennedy Maitei Yumnam Ozit Kumar Thoithoiba Lystrom Italias pu Singzamai police station da phazanki loinana tamthina phubadagi North AOC da laiba Ras Media City da laikanari thokdo asiga mari leinana Dasam gi president Moirang Them angambana पुलिस पर्सनल सिंह अहेनब थौदोक असी स्टेट गवर्नमेंट अमदी होम डिपार्टमेंट ना पुनिंग चंगबियु हाइना अपील तौरकली क्रिमिनल अमद चथबा अदुगुम टॉर्चर अदुदगी हेना तमथीबा मवंगदा सथरीबा अदुगुम पुलिस पर्सनल सिंह अमदी ऑफिसर सिंह मथक्ता मणिपुर लेंगा के होम डिपार्टमेंट अमदी स्टेट गवर्नमेंट ना सबसाब एक्शन अदु अकोय लखत पिगदबने यूनिवर्सिटी मनुंगदा अकोयगी मियोय खुजो खरना अथॉरिटी दगी हेना साथीबा मवंगी शक्ति पाइबदौना मकोयना तौनिंग थबकसिंग तौरिबदुगुंबा मयूरे खुजो खर असिगी मथक्तसु स्टेट गवर्नमेंट ना मरी लेनबा मणिपुर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना अथु मतमना मियेंग चंगाकांदा लखतफम थोको थबक लखतपिनबा अपील Dasam की प्रेसिडेंट याउना माहिरुई लोफसी की वॉलंटियर मंगादा सिंगजमई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर सिंह याउना ममित ममाई पुनसिंदुना तमथीना फुबा थवोंग यानिंगदे अमदी कंडेम तवी हाइना सेक्रेटरी जनरल नामेराकपम एडिसन न फोंदोरकले पुलिस की काहेनब थवोंग असिगी मथक्ता लैंगाकना मतम चाना एक्शन लौगदबनी नाकलमरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना इरांग थोखनखिबा मियोय कांगबु अदु कांखटपगी मरम मणिपुर मियामदा सेंगतोउ हाइना एडिशन ना डिमांड तौखि महिरोसिंग तौरोदब मोंग चथरोदब मोंग फूब चैब तौरीब पुलिस पर्सनल सिंगी मथक्ता नवेम्बर की तांग मरी फाउबगी मनुंगदा मतिक चाबा थबक लौखत्रबदी थंगनब नवेम्बर की तांग मंगादगी महिरोसिंग अकनबा मखल मखा क्या खोंजिंग चंगसिलकनी हारिब फंक्शन दबु थुगाइनब होनरिब थुगारकलिब मियोसिंग असिना हौजिक फाउबा कनखलगा थमलिबसे मणिपुर यूनिवर्सिटी की करंबा अरोनबे एजेंडानो हाइबदुमा मणिपुर यूनिवर्सिटी ना अथु मतमदा सेंगदोकदबनी थौरम अमा पांगथोकनबगे सेम साब पुंगलोय लोयरब मतमदा सिगुंबा अथिंगबा अयत पिरकपसे अतमनना देसामगी माइ चोफननब होनबनी अवांग नोंगपो की स्टेट खरद बीजेपी की अनौब गवर्नमेंट लाख्रबसु मणिपुर ददी कांग्रेस गवर्नमेंट अदुमक हलखिगनी हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ए.के. मीराबाईना फोंदोखरे मयाई कोइबी चबुंग बमलेकाई दलेबा अखोइगी संगलेन हाइना मिंगथोनबा कम्युनिटी हॉल दा मिनिस्टर मीराबाई ओपगी थौरमदा महाक मथकी वाफम असि महाकना फोंदोखिबने मिनिस्टर मीराबाई नमखा तारदुना आसाम अमसुंग अरुणाचल प्रदेश दा बीजेपी की गवर्नमेंट लाख्रे हाइदुना कांग्रेस पु नुंगसिबिबा मणिपुर दा पार्टी अमतना कांग्रेस नमथबंगमलोय
Lakliba Assembly election asida Congress na amok hana mai pakpada natana mathang manau nai na pangthokadoriba election sing the state asida Congress government adumak halakhigani haike loina na maitai phurup ki ningol chakauba amasung kuki phurup ki kut kumhaina lakpada lamdam asida kanglup ki khenaba tana nungsi chanaba lamdam ama purakpa oirasanu haina mahakna yaifa paujel pikhi North East ki state singda BJP ki pibam phagalabasu Manipur gumba state tadi Assam da tawba dumaina Arunachal da tawba dumaina hekta khumba yagani haibase ai wakhanda thajaba yamna wali Manipur da leiba section khudingi praja khudingmakna Congress pu yamna nungsibiba thajabiba Congress na tawriba thabak ingkhang mayam chingje adoki matik apenba leibanina Manipur gumba state tadi BJP gumba na hummaga chatpa haibasidi ai ki handaki tam da inatana mathangi tam phawbadi ai ngamgani haibagi ai asa leite Kairao Mandal BJP Kairao Mandal polling station 6/12 dagi 6/16 na sindana Kairao gi local issues singi mayokta arapati mamang lekai market set tangasi wakat mifam ama chathakre wakat mifam adada BJP Kairao Mandal gi president W Biren BJP state executive member Salam Lala BJP gi active member Takhilambam Samananda amadi lamdamadom gi miyoi kayana saruk yakhibaga loinana PDS ki potlam sing lairab miyam da phanghandriba karigino April dagi chatnaba haukiba NFSA gi card hauzik fawba miyam da karigi phanghandribano Kairao dagi Congress muthatlasi miyam gi khandaba Congress MLA da para tambirasi haibana chingba play card kaya so sizinakhe Wagat mikpham aduda BJP ki active member Takhilambam Samananda na phongdorakpada Manipur da Congress government na chatharakliba thawong singda pendabadagi ngasigi wagat mikpham asi chathabane Panchayat ki thakta lakpa fund amadi kanaba singdagi local MLA na chada kunmanga kakpa haibasi atopa state singda amata chatnade haina makhataki NRJS ki hairasi PDS ki polambo hairasi aikhoi mafam chana phangandaba masina maram oiraga aikhoi ki praja miyam se Congress ki sasalasi asuki mati penadaba ama phaunare NRJS ki da laiba polam asida tasena hairabada aikhoi ki panchayat ki thakta laiba pot asida aikhoi ki local MLA na 25% lawe masi aikhoi gi Manipur state khaktani chanariche atopa state singda amata chatnade asigumba Manipur da Congress na sasan tawba Manipur asida asigumba chanabi ase maru phongna muthaningi Lakadori Batarama Thoisuba State Assembly election the Nauria Pakhang Lakpada Congress Pumaithiba Pinabagi Pandamda Nomagi Oiba anti-Congress meet Ama Malum Bazar Community Holder anti-Congress workers of Nauria Pakhang Lakpa AC na Sindana Pangthokre Tharamadada AC asigi sitting MLA RK Ananbu Yaningdaba Haukiba Tarasuba State Assembly election the atopa candidate kayagi worker Lissingama Chamnga Rom Sarukyaki Ngasigi meet adada waref kharasu lauki waref sing adudi Tarasuba State Assembly election the mirep oiramba Rajen Kumar gi worker sing Congress ki MLA RK Ananbu yaning dabadagi chongthorkpa worker sing CPI gi mirep oikiba o Males tagi haidorakpa worker sing mayam leptuna RK Ananbu maithiba pinanaba punna mirep amada saugatpa Anisubada Tarasuba State Assembly election da NCP gi mirep oikiba Soibam Subhas Chandra da handaki election da saugat minaba loinana Subhas Chandra bu kunmathoi 21 Nauria Pakhang Lakpa AC gi BJP mirep oinabagi dama BJP gi national amadi state leaders in the ticket PB nabagi dama chattuna haizaba asine Sadar Hills District Sembada Maitei gi Uyoklam Maitei gi Khul Amata Yauhan Bayaroi Haina Maitei Youths Front Southeast Asia Mesia gi Gerol Amana Sheikh Selva Thamlakle Matamamagi Maitei Ningthongna Manipur State Darbar Act 1932 da Piramlaba Maitei Singi Lamda Politics Tawduna Nungsi Chanana Laiminariba Kanglok Kayada Nungsinadabagi Singchep Thazin Bibagi Khongthang Lengak Asina Lauraklabadi Mesia Natumina Ngahak Yingduna Leiroi Hainasu Cherol Sena Makha Tarakli Matang Swaisada break Amalogzake Manipur Amadi Malim Gitongan Tongan Bay Pau Single Loina Naikui break the Giam Natun Hanzarake Impact News Pumiting Taduna Lebio Nang ya khunu nupi si logo de nang khunu kan sili nang aduni matai
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯕꯣꯛꯇ ꯅꯆꯤꯟꯁꯦ ꯑꯪꯒꯅ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯃꯕꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯖꯕꯗꯣ ꯆꯥꯛꯀꯧꯒꯦ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯪꯂꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯅꯪꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯩ ꯗꯈꯤꯅꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ 이문시대가 잘라잖아. ꯅꯪꯅ ꯏꯕꯥꯏꯗ ꯋꯥꯔꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯏꯕꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯧꯈꯤꯅꯤ. ꯗꯈꯤꯅꯥꯗꯣ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯎꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ. ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯔꯣ? ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯅꯤꯃ. 마기 밍다마 아이 밍다마. 마니마. ꯃꯕꯨꯡꯅ ꯃꯆꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯆꯩꯔꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣ? ꯁꯦ ꯀꯞꯀꯅꯨꯁꯦ. ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯤꯉꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯕ ꯐꯠꯇꯦꯕ. ꯀꯞꯀꯅꯨꯁꯦ. ꯄꯦꯡꯕꯥ ꯉꯥꯇꯣꯟ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯄꯦꯡꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯇꯣꯟ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯉꯥꯇꯣꯟ KG 5 ꯂꯩꯕꯗ KG ꯑꯃ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯡꯕꯥ KG 10 ꯂꯩꯕꯗ KG ꯑꯃ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯤꯍꯧ ꯐꯪꯐꯝ S Tomba and Sons ꯄꯦꯡꯕꯥ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯕꯖꯥꯔ Diwali amasung ningol chakobagi special discount pizari. ITC Limited ki premium clothing brand Wills Lifestyle gi thangmaiban Maisam Lekai opposite house ground labor store da Diwali amasung ningol chakobagi special discount pizari. Nupa amasung nupi ki formal casual amadi evening party wear yauna makhu khuding makki fizol sing fangbigani. Ngasi maglengsin biraksi Wills Lifestyle store thangmaiban Maisam Lekai opposite house ground. Aigi thamoina achit pathasaba thamjari. Sri Manipuri Jewelers. Yumda sumlei raga khanbana di kanaroi engunda loina thengna khrabani wakhal do wagana lao aikoi kudingo phazamina rase miyam gi apamba design kudingo soidana phanglagani Sri Manipuri Jewelers ngasimak lengshin biro Diwali kumhai amadi ningol chakawbagi mangoinana ningol singna set chabada pakcharagadaba pijet laiteng kaya Silaima Emporium Singjamai Chinga Mangkha opposite Oinam Lera ngasimak lengshin biro. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc. Subnatagi lak anigalising ni punipan piba car asigi features singdi ground clearance 185mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Book to bihoro gariasi ngasi mak showroom da laktuna leire test drive kidamak lengshin birao Island Nissan near Standard Robert High Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Mayambo amuka hana taram nokjari. Bulletin asigi makha taba pao miyam da pizari. Chahi amagi manungda amuktang pangthokpa lamdam sigi khwaidagi chawba kumhai ningol chakawbagi damag pot laiba lakpa miyamna khwairamban kaithel pauna kaithel amadi thangal kaithel chikna chaina bangamdana tinkhre. Yumnak sagai ongkhrabi ningol singda angamba khudol pot pinabagi damag potlam kaya lainari. Khwairamban kaithel pauna kaithel amadi thangal kaithel tabal lambi singda pot leiba miyoi singna khudong chana nabagi dama gari 1000 bada athingba thamli loinana pot leiba lakpa miyam da khudong chana nabagi dama city police amadi traffic police na akan bangak sel ga loinana checksil thaurang kaya lokhatle amaramda ngasi Manipur da su aran babu achumbana maithiba piba amadi amam babu angan bana joy tawi takliba mai gi kumhai Diwali harau tayamna pangthokli Langi Mabemani Hainariba Lakshmi gi mafamda ngamjaba potlam katba amadi yumgi akoibada maira thanbana numitasigi mapung oiba saktam oiri Diwali kumhai asiga mari leinana maihau langpok thoktanaba Manipur Fire Service na checksil thaurang sing lokhatli Lamdamasigi khwaidagi chawba kumhai ningol chakobaga mari leinana MLA Dr. NG Bizoy na miyamda yaifa bawzel pirakli Chakobasina machin mopa nungsinabagi lipun hen chesin handuna Manipur gi samaj asi hen phaba samaj ama oresanu tungan ba kanglup singi maraktasu amaga gyan taminaba hingatuna santi leba afaba Manipur ama oresanu haina yaifa bawzel pijari
Maite Singhe Khwaidagi Chauba Kumhai Ningol Chakauba Amadi Kuki Chinmizo Furufki Kut Kumhai Nalakpada Manipur Pradesh Congress Committee ki President T.N. Haukif Janata Dal United JDU All Manipur Students Union AMSU United Committee Manipur UCM Amadi National Identity Protection Committee NIPCO na Yaifa Pausel Pirakli Manipuri Sairing the Nativism High Bahiram Sida Symposium Ama DM College Delaiba Dev Literature Center the Pangtokre. Symposium Adu Asailo Manipur na Sinduna Pangtokibane. Thoram Aduda Oza Amadi Research Scholars in Manipuri Sairing the Nativism High Bahiram Sigamari Lainaba Pepper Sing Pathoki. Akomlup Kangleipa ki founder member Oirambi Siza Gurumayum Ongbi Subadani na Laikidabada Lobasi Gicherol Amana Nungaitaba Fongdorakli. Tangkhul Naga Wungnau Long Amasung Tangkhul Naga Foothills Organization na Chief Minister Ukram Ibobi Singh na Kanamata Tanaramdana November Tang Amada Sadar Hills Pu Mapungphaba District Ama Oina Lauktokani Haibasi Yabangamloi Haina Fongdorakli. Ngasi Manipur Press Club ta Paumi Singa Unabada Tangkhul Naga Foothills Organization ki President Turner Raihing na Sadar Hill ta tongan ba furuf kaya kundaminari paliba government asina Sadar Hills ki matangda furuf kaya gi miyoy sing amata tanaramdana ayabasu laukide Mikhal nakselakle haiduna furuf amagi vote fangnana ba honabda asigumba thabak asi yabangamloi haiki Paumi Singa Unaba Adada Sarukyakiba Tangkhul Naga Wungnau Longi Vice President Akhui Jimikna Sadar Hills Sembada Athing Bakarisu Pibanate Sendringaida Mapam Sing Aduda Tariba Furuf Khudingmak Hanana Tana Famtoi Wa Tanaramdana Kongtang Ama Paikalakpa Asana Nungainadaba Togdok Toglakpa Yai Haina Fongdoraki Chief Minister Akhui Manipurgi Waina 15 years long Magi term sida Kari amatasu sine haiba laitana all of a sudden election matam lakre hairaga Sara Hills district si great taurige haina haili si chumgedra haibne kanana naga kanana kuki kanana miti akhoi nungaina laimina basi yamna dargar way haina khali Imphal West ki Police Commando ki team hamana Dwelalen dagi NSCN IM gi active kadar ama phagat khre hairi phagat laba NSCN IM gi active kadar adugi maming Honpam Jajo Chahi Nifunipan apokpa Laikhidraba Jonathan Jajo Laiphamna Kashom Khulen Police Station gi makhada leiba Kangkhum Village Ukhrul District dagini hairi Imphal Police Station the case ama register tawraba matungda makhata ba wahang pahong chathari haina police ki piaro na thokpa cherol amana khanghalakli Naga People's Front NPF Ukhrul District ki President Wungnau Sang A Simre Namakoi ki Fungyar Kendra ki Secretary Honpam Zazobu Manipur Police Commando na Fakibabu kanna yaning dama fongdorakli Honpam Zazo Chahi Nifunipan apopol Lekhidraba Jonathan Jazo Laifam na Kashom Khulen Police Station ki makhada leiba Kangkhum Village Ukhrul District tagine Ngasi NPF Fungyar Unit Office Bulen Ukhrulda Paumi Singa Unaba Amada Simrena Haibada Honpam Zazo asi NSCN IM gi kadar amani amasung Mahakhanda Ukhrulda Manipur gi Chief Minister da attack tawbada yawbo misak amani haina ngasi tang kuntra gi pause amada fongle haiki Mahana makha taradana Honpam Zazo Maral amata leitana aranba case pansilaga Manipur Police na phabani haiki Mahag NSCN IM gi kadarni haibasi yumpham yaudabani hainasu fongdorakli Sangagadaba mafam kaya amagi yetnaba leirabasu Manipur Sarkar amadi Ukhrul gi praja singa bhab tananaba wari sanabagi mahutta prajabu aranba case to criminal activities kidama case file tawridabani hainasu simrena makhatarakli Honpam Zazobu condition amata yaudana thadok piragnabasu mahangna Manipur government da appeal tawrakli District Hospital inauguration gi matangda irang thok khibagi mutungda jingda leriba Manipur gi praja mayambu sarkar puriba Shri Ibobi Singh gi government na bhab tanada ba leirasu phajana
भाव तामीननबा मीन्स थिददना अशिमाइना इनोसेंट पीपल मयामबु टारगेट तौरगा फॉल्स चार्जेस एलिगेशन कयम अमा थाजिलगा क्रिमिनल एक्ट पांशन बसे उखरुल डिस्ट्रिक्ट की नागा पीपल्स फ्रंट कन्न कंडेम तौनिंगी नागा पीपल्स फ्रंट की सेक्रेटरी से अथुबो मतमदा कंडीशन अमत यौददना थादोकबिनबा मयामबु अपील तौजनिंगी करिकुंबा कंडीशन यौदना थादोकबिद्रदी नागा पीपल्स फ्रंट उखरुल डिस्ट्रिक्ट सिना ह्यूमन राइट्स बॉडीज मयामबु तानरे हायरगा मसे गवर्नमेंट की मथक अखोय यानिंगदबा फलाव कयम अम चंगसनगनी अकंगनबा पाव अमगी मतुंगिना होखिबो अक्टोबर की तांग 18 दा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो टीम अमदी अनीसुबा आसाम राइफल्स नथी हुंबगी थबक चथबदा KYKL की एक्टिव कादर अमा फागतख्रे हाइदि फागतलबा KYKL की एक्टिव कादर अदुदी कांगबम सुंदर सिंह चही निफुनिथोय लैफम थियाम कोंजिन अवांग लैकाइदगिनी हाइदि थौबाल पुलिस स्टेशन द केस अमा रजिस्टर तौरबा मतुंगदा मखा ताबा वाहंग पावहंग चथरी हाइना पुलिस की पियारो न थोकपा चेरोल अमना खंगलखले ngaikong खुलेन ग्राम पंचायत की मनुंग चलिबा ngaikong खुलेन अमदी ngaikong सिफाइदा हौखिबो अक्टोबर टांग 13 ता मफम अदुगी मैरा पाइबी क्लब अमदी तोंगान तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन का खुदसम नदुना मियाम की ओइबा मास रैली अमा निसा थिंगबगी खोंजंगी सरुक अमा ओइना हौखिबो अक्टोबर टांग 13 ता एल इबो पिशक कौबा मियोय अमा ngaikong खुलेन द लेबा असिगी मयुमदा मसामकना बिष्णुपुर दा पुरकपा युंगौ लिटर मरफू मसामकी गेट तगी फारे लोइनना हाइरिबो मियोय असि ममांगदा असिगुंबा थबक सिंग असि चथबगी वार्निंग कयारक तौदुना लाकपनी हाइना मफम अदुगी मैरा पाइबिगी मियोय सिंगना फोंदोरखि लोइनना फारबा यु अदु ngasi मिया ममांगदा मै थादुना मांगहनख्रे मपीथेल डाम की इसिंग न थुमजिंदुना लेफम लेहंद्रबा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्न लैरिबा चादोंग खुल खुंजा सिंगना खुंदा लेता हननबा चादोंग मफौदा सेमगत सागलिबा थबक सिंग इहिंग हिंगदुना लैरि नौना खुंदा लेता गदौरिबा मफम असिदा मई अमदी इसिंग की खुदोंग चाबा लैत्रि मफम असि यौगदबा इलेक्ट्रिक वायर मपुंग फाना तिंगबा लोइद्रि मई अमदी इसिंग की खुदोंग चाबा लैतबना खुंजा सिंगनसु युम सानद्रि अदुबु लेफम लेतबना मरम ओइरगा खुंजा खरदी युम सादुना लेनरे लोइनना खुलसी यौगदब लंबी की फिबम का हेन फत्री अमरोमदा खुंजा सिंगी रिहेबिलिटेशन एरिया ओइरिबा चादोंग मफौ द खुंजा सिंग खुंदा लेता ननबा मणिपुर लेंगाकना नुमित तरानी की मनुंगदा थबक लौखट्रबदी दाम असि कमीशन तौबा थिंगनी हाइना JSC ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ चादोंग विलेज ना अकनबा वाफम थमलखले हिरम असगी मतंग द JSC असगी कन्वेनर W कासारना लुचिंगबा कांगबु अमना चादोंग मफौगी फिबम यंगसनखि यंगसन खोंचट अदुगा मरी लेनना कासारना पाउमी सिंगदा हाइखिबदा चादोंग खुंजा सिंगिदमक मणिपुर लेंगांगना रिहेबिलिटेशन एरियानी हाइना सेमगदौरिबा मफम असिदा मई इसिंग फंगद्री असिगुंबा मफम असिदा करमना खुंजा सिंग लेहनगदौरिबनो खुंजा लिसिंग अमगा चमगा रोम लेगदबा मफम असिदा सुपनगी युमफम चनी रोमदगी हेना सेमबिद्री मरमदुना खुंजा सिंगी अवाब उबिरगा थबक लखटपगी महुत्ता मफीतेल दाम कमीशन तौननबा होटनरबदी मदुगी अफफता लेंगाकना पुगदबने ngasi phobada government gi officer concern department kanasu visit tawraga yengbasu leitri akhoi gi MLA su present akhoi gi kendra gi MLA phobada su लारग मसी येंगसंदरी अदुगा IFC की सिटी की मिनिस्टर ओइना ओइरसु ngasi phobada sigi khunda khonsu nektri village da akhoi victims affected displacing gi khunda village praja singda sumaina thambi vibe se akhoi manipur macha ma oina khoi feel tawai nungaite handak ukrul da thokliba thodok ado amarom da madu karisu nate haina akhoi lawjai adubu government na madu da yam serious oina lawruga akhoi sida खुनगे सुमाइना विक्टिम्स ओइबा अखोइना वाखन चाउना फुकचेन चाउना कथोकलिबा लबोक मयाम असिकुंबा प्रजा मियाम बुदी दुम मिराइबा कुमना तौरगा ngasi सुमाइना थंबिबसे येंगलगा अखोइ वाखन यामना वाय काली कालो काजी फुंगदगी कक्चिंग खुनौ ताबा लंबी असि मतम कोइना येंगसिनबिदबना यामना साथिना फत्रे महि तमलिबा अंगांग सिंगसु चथोक चसिंदा खुदोंग चादबा अना अयेक अमसुंग डिलीवरी केस कयामरुम अवाबा नंगले लंबी असिबु अथुबा मतमदा मिटियेंग चंगबियो हाइना यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लब की सेक्रेटरी ना अपील तौरखली
Social worker Thaunauzam Ibu Yaimana Lekhidabada Manipur National Democratic Front MNDF, All Manipur Arts and Culture Students Union, All Manipur United Club Organization Amuko, United Committee Manipur UCM, Kada Amadi, the Protection and Preservation Committee Manipur, Gicherol Singh da Thamoi Sokna Awaba Phongdorakli. Route permit pai the passenger gari singna mayai lambi da changsilakpadagi mayang Imphal Road Motor Transport Cooperative Society na lambi asida gari chain balle pagi khongjang changsilambadu yanaba purakpadagi hayengdagi lambi asida passenger service tauba hauragani haina Transport Society asana hairakli. Don Bosco School Kaupumgi Nupi Macha Mahiroi Maribo English Singani Tarani Thoida Izzat Mangan Bikiba Thogdok Adugi Chap Chaba Justice Housing Fauba Panghan Bidre Haina Rongmai Lu Form Gi President Panti Golmai na Fangdorakli Ngasi Manipur Press Club ta Paumi Singa Unabada Panti na Makhata Araduna English Singani Tarani Thoida Lal Haulof Amagi Kadar Ladzan Thai Malang Mai na Luchingba Miyoi Anina School Asigi Mahiroi Nupi Macha Maribo Nongmai Chindolda Nupi Oibigi Izzat Manghan Kibane. Chahi Manga Suraba Fauba Court na Chap Chaba Justice Bibidri Supreme Court ki ruling gi matung ina nupi angang da thokpa crime singsi chahi amagi manung da case loisilu haiba lady bani haina phungdoki. Pokso ek or susi gumba laina akoy Manipur sida sahi mga pharakadore aduna mama mapa sing thawai nungai tare re-victimize oye asigumba case thuna loisandabrina amo hana ngang ningai laiba right thinking individual NGOs adoga civil society concerned authority miyamda angat chabani asi maram sabra sihi manga sopna khoi ngai dra adoga makhoi punsi loidri pha samaina justice phangdadna ngai dra Saireng BRK Tampasana na Lekhidabada All Manipur Filmmakers and Producers Association na awaba phongdorakli. Home Films Manipur na puthokpa Manipuri feature film Suke Ke Daning Thizabi ngasi Palace Compound da leiba MSFDS ta pangthokpa Thauramada release tawkre. Film asi Homeshwari na direction amadi Ranjit Ning Thauzana screenplay pibane. Film asigi media partner na Impact TV na oide. Ngasigi Thauramada Chief Secretary O Navakishore amadi State Academy of Training gi Deputy Director Aribam Sivadas Sarmana Chingba masak naiba miyoi kaya na sarukyakhi. Thauramada Chief Secretary O Navakishore na phongdokibada Manipur gi piklaba film industry asigi marumda film artist kaya na yamna kanna hotnaduna Manipuri film bo chakhatna bo honariba asi yamna thagatningai ni haikhi. Arab the bulletin asigi headlines among hana miyam da thamjage. National Highway Imphal Dimapur lambi gi fibam ubada Union Minister Kiren Rijiju thamoi sokre. Chief Minister na library gi kanaba miyam da nauhongna na ningsing kibaga loina na district khudingmakta library gi kanaba panghana na bohonari haina phongdokre. Moreda Sakhang Dabasing nan local ani nongmay nakaplambada ama laikidre ama na Siza Hospital da arubo fibam da laikanari. Amasung ningol chakaw ba nagsilak pagaloy na napotay layba ama di yon balak pamina kwaramban kay tel chik na China bangamdre.